Vanangwe, mzashoma Biblia zenu rero. Biblia ni neno la Mlungu lenye linafuata jinsi ya kuishi. Afalme wa hiri 5 mstari wa 1 hadi 19. Namani Ahozwa. Namani kamanda wa jeshi la Aramu were ni mtu mashuhuri arehenzwa ni mbomuwe. Mulungu waigera nchi ya Aramu ushindi kukirira kwakwe. Were ni shikari wa tende ela were ana Mahana. Kaiza vihamare pigana na Israeli watu wa Aramu were mamhala msije na mwenga mtite na ye were ni mkazi wa mche wa Namani. Siku mwenga wamwambira mche wa Namani, kala bwana wangu angekwenda mona nabii areko Samaria be angehola goma hanage. Namani arepata uvoro huo achenda mwelezera mtawali uvoro huo wae muhoho yuyu. Mtawali naye akimwambira hala hii barua umuhirikire mtawali wa Israeli. Bai Namani akiuka akiala vipande 50,000 vya fedha na 10,000 vya dhahabu na mavalo 10 ga siku kuu. Yo barua yenye were andikwa vivi: barua hii ni kukumanyisha kwako afisa wangu Namani na mala umlagule o ukongowe. Mtawali wa Israeli arioshoma yo barua watarura mavaloge. Mbona mtawali wa Aramu ana malani mlagule mtu yuno? Kwani anafikiria mino ni Mlungu arie na wadimua kulaga na kufufula? Mumanye mtu yuyu beana malakundohera shida komu. Elisha nabii wa Mlungu wariopata uvoro kukala mtawali azararua mavaroge akihuma uvoro kwa mtawali akimuza, "Bwaze uzatarura mavalogo murehe mtu yuyu kwangu ili apate kumanya kuna nabii Israeli." Namani achenda na farasiwe na garire mpaka mriangoni kwa Elisha. Elisha akimuhuma mhenzikazi wa kwakwe akamwambire, "Enda ukaoge mara fungahe muho wa Jorodani na undahola kamari." Ela Namani watukirwa sana achenda zakwe akiamba, "Nao nanda kuuza avoye Mlunguwe anigute na mkono hatu hakongwani hoze. Isitoshe miho abana na parpari yako Dameski ni midzo kuriko miho ya Israeli. Sama ningeoga momoni kahola." Akuya mzini kuno atsukirwe jomu. Ahenze akazi ya kwakwe makimutua makimwambira, "Babi yehu, kala nabia amba uhende utukomu kungetengezere. Vino akwambira tu enda ukaoge na we uhole." Bai Namani akitima muhoni Jorodani akizivika mumo mara fungahe herejo arembirwa niye mtu wa Mulungu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fungahe naye kingo ya kwakwe ikihola kamare ikinyiririka here kingo ya mwana mtsanga. Ndo akiuya kwa mtu wa Mulungu na atuwe akiamba, "Vivi zagonya kumanya hakuna Mlungu mungine hasio kala Mlungu wa Israeli. Kwa vizho tafadhali hokera zawadi zizi za mtumishiwo." Elisha akimzigizya na apa kwa Mlungu arie moyo ambaye namhumikira kwamba sindahokera zawadi yoyosi. Namani akimbembeleza ele Elisha akikahala kamare akimwambira, "Enda na dheri." Na Namani achenda zakwe. Ni hayo tu.